Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Slušaj dalje, znači od 1. siječnja, odnosno januara ove godine u Bosni i Hercegovini je na snagu stupio Zakon o sukobu interesa. I zamislite vi sad ko se nalazi, znači čovječe, na popisu kršitelja Zakona o sukobu interesa. Seka se nalazi, čovječe, znači na popisu kršitelja Zakona o sukobu interesa. Evo je, gledaj ba čovječe, Seka, Baketova ženka. Znači, Zakon o sukobu interesa je takav da, odnosno glasi tako da jedna osoba ne može da bude na dvije funkcije. Hvala dragom Bogu, kod nas sve čovječe eksperti, profesionalci, sve jedan je čovječe kako zove na najmanje jednoj funkciji. Znači, Seka je direktorca Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. I odnedavno je zastupnica, odnosno mandatar Skupštine kantona Sarajevo. Samim time, draga gospođo Seko, ne možeš da budeš na dvije funkcija u isto vrijeme, moraš da se odrekneš jedne. Mislim da najbolje bilo da se odrekneš ove, da si direktorca, znači, kliničkog centra, jer i zato se sudi, i da budeš jednostavno obični zastupnik. Ali, znači, dragi moji, znači, ova gospođa Sebija je misna gospođa, znači, ona je još dobra, znači, poznajete li ovog gospodina, ovog Čamparu? Znači, stari moj, ovaj gospodin je rekorder. Ovaj gospodin je, dragi moji, pogledajte ga. Ovaj gospodin, znači, pogledajte ovog gospodina. On je rekorder funkcija, znači, zato sam vam i rekao, da se vratimo mi na našu Seku Sebiju, znači, ljepši nam je video. Čampara je rekorder što se tiče, kako se zove, funkcija, znači, lik obavlja toliko funkcija da ni on sam nije svjestan više na koliko je pozicija. Izađe on na Face TV, ode na Face TV, tam prodaje priče, kako se zove, za malu djecu, a lik, stari moj funkcioner, znači, nema gdje ga nema, znači, Seka nema šta nije radila, kako se zove, bake nema što nisu radili, znači, ali stari moj, znači, Seka, bar ono što se zna, znači, draga ova nama, vidit ću vam desno od mene, znači, ova gospođa Seka, znači, ona je na samo dvije funkcije, bar one dvije funkcije za koje znamo da jest. Ovaj Čampara, pogledajte ovog lika Čampar, čovječe, na koliko je funkcija. I znajte da, znači, prekršitelj, znači, Zakona o sukobu interesa može da bude zatvorski novčano kaznom do 10.000 maraka, mada to za Baketa i Seku i rećemo za Čamparu nije ništa. Znači, kazna se plati, dalje se nastavlja po svom, ali je lijepo vidjeti da je ovakav zakon već jednom stupio na snagu i da ovakav zakon postoji u Bosni i Hercegovini. Možda nekad za 100, 200, 300, 400, 500 godina uđemo i mi u Europsku uniju, odnosno postanemo dio Europe, mada mi to već i jesmo. Eto, dragi moji, znači, to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali gledati ovaj video, svakako, znači, stisnite to preplatme dugme, upalite zvona da bi svaki put obavješten kad izbacim novi video. Znači, lajkajte video, podijelite video da dođe što više ljudi i do idućeg gledanja i vidim, ose!